وەکو تێزانین ku وەک شارەداری وەک بەشی ئاڤێ هەنێک pirsgirêkên me yên avê di nava wargeha me de tê jiyankirin. Di derbarê wê de em ku dixwazin di nav derbarê de hindik zanînarî hindik zanîn bidin gelê xwe civaka xwe ku derbarê avê de yanî pêwîstiyan bi derbarê avê de ku çi pirsgirêk tê jiyankirin û demê pêş de ji ber kêmbîna ave yanî pirsgirêkên tî ku tê jiyankirin çi ne derbarê wê de ku hindik zanîn bizane em dixwazin hindik derbarê wê mijorê de hindik zanîn bidin civaka xwe. Wek tê zanîn ku di demekê dirêj e bîrên me pirsgirêkekê xwe ya ava wê tehl bîyîne hene. Nêzî heşt bîrên me di nava wargehê de ku çar bîr di aliyê hikûmeta herî ve demê berê de wê teslîmê me hat bêkirin. Ne ku dabî ma teslîmê me kiriye ku em ji xwe re bêşixulundin dîsa di bîr dîş ên mexmêra ên dîsa Iraqê dabîn me ew îş deve demek dirêj e ava wê hatiye rewşekî wisa ku de em nekarin bidin wargehê. Eger em bidin wargehê jî wê bi sedema nexweşiyên cur be cur ji ber wê sedemê me avê hemî rawestandiye ser wargehê ava wê hemî şîn bûye tehl bûye me ava wê berdaniye heşt bîran du bîr niha em dikarin berdî nava wargehê de ji wan du bîro jî yên avên kêm in niha tê wargehê de avên wan kêm in yanî ji bîst û êk înca niha av ji xempa qut bûye ji wan ew bîrên tehl bûyî. Wek tê zanîn ku çar bîrî me pişta vê tepeyê hene piştî tepê Qereçox hene çiyê Qereçox hene de ji demê berê de UN jalî UN ve ji wargehê re hatî kirin bes demê ku dirêj ev nêzîkî çend salan e tedî embargo ser wargehê ku jalî hikûmeta herêmî ve danî ser wargehê riya me hatî qepatkirin ji ber wê sedemê em hîn bi çi awayekî nekarin serlodêna wan bîrê tedî pirsgirêkê hindekîn ceyranê çêdibin hindik têde pirsgirêk çêdibin em nekarin serlêdan bikin wan bîrên xwe temîratên wan lê bêkirin ew bîrê jî hatiye rewşekî wisa de ku ew di gundên derdora wê ew baxçeyên derdora wê yanî hemî xetên xwe yên avê ser wan bîran dayîn girêdan yanî tu me yanî serlêdanekî qaymoqam kiriye gotiye vê heftiyê de wê bersivek bê dayîn ew bê temîrat kirin lê dema ku bê temîrat kirin lê pêwîst e tu hemleyekî ser wan bîro bê dest pê kirin ku ew xetên ji aliyê gelên wan derwan gundiya ve hatin ser girêdan bên qatkirin wê bibe bersiv yanî bes çend wan bîr bê çêkirin bes piştî tu hemleyek nedî dest pêkirin ser wan bîro wê dîsa ji çar bîro bîrek tenê bê wargehe bil pêwîst e yanî ser wê derbarê de hevldanên me yên hene ku em bi xwe biçin pêve mijîlbûnek çêbigîn wê bibe bersiv hevldanek heye gotiye em bersiv dîn hewa em ê ji hewa temîrat bikîn em ê bêjin yanî hewa bin ser ve yanî wek tê zanîn ku eger me gelek serlêdana qaymoqamê ji kiriye derbarê ji derve hevldanê me ba me bargiraniyê xwe wek şaredarî pitirînê xwe daya ser avê me got yanî ji ber wê ku werza havînê têtin wê xerşkirina avê zêde bibitin wê xerşkirina avê zêde bibin wê ku bibe pirsgirêk nava wargehê de yanî pitirînê xwe hevldanê me ser ew ye ku me serlêdanî ji derve kiriye ew yanî heger em bikarin bîran bikolîn yan jî me mihendis anîn ser van bîrane wê yanî pitirînê xwe mihendis nêzîkatiyê wan ser avê dibêjin di sînorê mexmîr de pitirînê xwe bîrên ku tê kirin ava şîrîn dernakevin yanî ji ber zêdebîna avê ev av hatine rewşik ku tehl bînê yanî nêzîkatî wan gotiye heyv û pênc û heyv û şeş em dikarin bê serlêdanekî hewa bikin ku heger ava hewa bi xwe yanî çêd bitin yanî ihtimalî daye ku ev bîrên ku ji wan ev bîrên ku hatin tehl ava şîn bîn heger bên jê têtin heger bi xwe yanî wan gotiye ihtimalî heye bi xwe çê bibitin av bin bîkevitin werza havînê de av bin bîkevin bi xwe çê bibin ku heger çê nebibin jî em ê hevldan gidî yanî em lazî pêwîstiya me bi bîrkirinê heye bes yanî pitirînê xwe yanî ihtimala we dayin ku bîrên şîrîn ve sînora dernakevitin heger gorî em hendizîn me anî ser yanî rewşa avê yanî niha ya ku heyî wisa ne derbarên bîro de ji yanî heşt bîro niha du bîr tê nenê ev bîrî ji avên wan kêm in avekî ya dedî ya ava Dicle Firoş derve tê wargehê de ew avê di berê de heft saet dan me
هفت ساعت دنما نه او بیرن کد او آو خوش در باتش مارا نه بس شیوه 5 ساعت دن ورگه دا 5 ساعت دا اویش لسر روشو الکتریکی دا مکو الکتریک فون روزن داده خوش اگل الکتریک چه اویش آوش يعني باندرو خاصر وافت كتن يعني الکتریک به گیری یا يعني الکتریک به گیری دا اگر آوش 5 ساعت دنین هب برید ما هر مولبوتک يعني هر ورگه دا هر خطک هر وانک ما نزیکی ساعتک ما آفشون رد برده بس دادیش برکه بینو آف زیده حوزین ما تجینو بد ما نه کیره 45 دقیقه آف دوینه ورگه يعني دم پیش دا جمت خوزین يعني پشتی که ما ما کوری که بیش بینگهین آب خوا سر راستی که بخینی دم پیش ده حتی ما گلونه يعني همه بترین خوا مصرف آب و دیو يعني مصرف كل خرج كرنو لي به كرنجي ما وك شورداري گرتي سر خوا ما ساليدوني وسج در بهود كرجولي ما دولت خاص كو اوري كوري بي شوارگه بدونين او مصرف بك سر خوا بس راسي نگرت سر خوا وك بتعمير كرنو بيروني بير كولوني نگرت سر خوا اما مجبوري وك شورداري بگرين سر خوا او مصرف بلكي مصرفك زيداش بس راستي تبر بكفتن جتنگو بینگه که جوو که یعنی بترین خواهم جیرانه آوا اگر تو ببینی به آوا ببینی به جیران راستیش تی جیان به وقت بین چه بتن یوم آوا کامی هولدونین ما یوم کشارداری تی کرم بارگرانی یوم خامه دو سر بس ام هیویو ما کو جوارگه ها کو اوج بمره بواری کوری وین ام في روجن خواهی تانگ ده به هفره بفین در بس بک یعنی اند ما مهندس آنی سر یعنی گو آف زیده بیا یعنی چید بش برویش با آف ما سو تحل بی بتن آف زیده یا نکوی نزیده آف زیده بس نه وقتی هنجی دیمند بگیرین ببینین که آف نه نیست که آف ها نکنینن بس آف تیت نسخلما یعنی شینا همین تحلا يعني اوف ناكوي تشكوين همي تيتن يعني شنو ام باردين حوزين خوش بچه ملت رابي تندرستون خراب ببد ما يفردا باردوي ام بلو فولا بچتن اوف بلو نابت ناتش ملت راب تندرستون خراب ناب بوشتراج بداري دا بچت اولي دبلوماسي دا اولي امبارگو كو هايل سرما ورگه دوينو فارس كرن اولي هم دولتي و همش اولي حكمت هرم و يعني رمي روستي دا باندرو خسرت كتن يعني كو يعني بلكيش أوفرا هن معزمة لازم بكش حولير هابتن يعني الجهين منطقين دي نابتن راستيام يعني دام درشت منين هيفي حتى تيش مارم خاخت دي بيرانو بين يكسرم نكوري بيفا على قدر بفين امش خلين كاسود خوزين نواكي واكو هيا او تشتومات خوزت ينش محافرة يعني باندور خواه يت راستيش كت نيسكوتين واسو نكرين دامي كو محافظون جوكي تانگ دا اولي اوف دا اولي الكتريك يعني پنوبر جوكي پنوبر يعني نيسكوتين واسو نكرين يعني ني ريب بي دو انج انش اولين يعني تشوب يعني دجمني هاف بدام كدنو بشار دابت تهيلن يعني هم اولي اوف دا الكتريك وش هافرا بفن اوريكور يعني هوا دامك درجة عم بارگاه سرما راستيش هم اهمي اوليو دا همش هم اولي پرورده دا هم اولي شورداری دا هم اولي وکلو پلین کدنو وته وارگه نه دا اولي کلو پلون دا شونی آستانگیش مارا چت که يعني حیا هم کورین يعني نزکی صد بلو کنجی قلبك خیز بیام نزکی هفتی یک به وته مجیل کرین يعني ام يعني حتى ام ترسمين وانت كوينين وانت كيش قانولت كيش جوجوت كيش ام بيشونرا اني اف قلبك او خش مارا يونجي اف قلبك خيزه يونجي چماتش مارا لازم يعني نزكوتين واسل ما تيكرن حتى جهنابي هنا تشليكي يعني روستيج ام حفتيك يعني بس تاني اوليوي دبلوماسي و ام مجيل بين يعني بجو يعني حتى ورا اوليوي ايدي جوكي و مجيل با همه اوف دواسونا الاتيك دواسونا يعني جوكي پنوبر و چند سالاني نزگوتين واسو روستيج خلعت الهم بري وتيكرن هم اولي عسكري ده هم اولي امبارگو ده يعني ما هذا دامكو بري خادتي روستيش ما هفت انگوسيه كيشت او اولي خواي دبلوماسي ده
همت آلیه کلو پرلمان الکتریکی نه آلیه الکتریکی داشت نه اول دامک درجه هن الکتریکو ما خوشه بس راستی هولدانی که اصلا هات کردن که الکتریکو ما بیکن 24 ساعتیش ما قبول نکن یعنی راستیش ملتک ما ملتک نه واسونه که بنو بورگ پره و در بکوون یعنی ملتک فقیره نه واسونه دیک چنج در وقت شخالن یعنی وکی معوشی وکی ون حیوانه مانگانه معوش نگو هنی بکورن و در باز بکو پره بدن دولته او دارو برن گندین ما الکتریکی نمون 24 ساعتی هاتین چیکرن بس یعنی ما نه هاتین چیکرن راستیش یعنی هم دایم پیش داده دیور بکوتی چه نیزی کدی بس برسوی که اصلا نهاتی دایی نمو اکشاره داری تی چه نیزی که ما نه مثلا نو شارداری دما که و سالی رجع ما جنوش بری زیاده تره یعنی پترین خواهم تخوزین یعنی پترین خواه جن فهمت کتن یعنی نه یکو مولی ریواد بتن یکو آفت خرج کنه یکو جیران و نبتن یعنی یکو تانگوسید کشه مولی و جنه یعنی نه پترین خواه جنک کورت مول بوده پتر فهمت که یعنی درباره آف ده درباره جیران ده دمکا آوی نبتن خورنه خواه چه که دمکا آوی نبتن سری زورگی خواه بشو دمکا آوی نبتن جلی زورگی خواه بشو زونش هف فهمت کتن یعنی پترین خواه بوره پترین خواه که به سرمالی جنو یعنی پرسگری کن که هید نوش شورداری وک آو جیران بت یعنی هولدونگ تیکرن آلی و خانی بورگرانی که پتر که به سرمالی جنو یعنی چنگوی جبر که هم فهمت کتن یعنی دک بورگرانی سر جملی جنو پترین خواه جنی ورگه بر رو کردن یعنی هولدونین ما هین یعنی ام بهفره یعنی چم ام باشین جدو کار ایشت کن بس ام هفره وکی آلی به هفرت بین آریکور به هفرت بین آریکور یعنی کی باشه کیم کرتی چه بودم به هفرت بین آریکور یعنی دکان پرسگری کن هی در باز بکن